하스코가 이래요. 자, 살매찬 어떻게? 이거는 자사고 자사는 듣고 있는 게 지금 이거니까요. 뒤에 볼 때는 게 되게 좋아. 나가시 너무 잘 안 오겠는데. 없어. 저대랑 잘 생겼어. 너가 비오는 잘 진짜 좋더래. 자, 우주, 밑으로
Энэ шүлгийг хэн хэсэг тохиолж яасан бол энэ хамтлаа өвөө аюул яриг тэгвэл хийг болоо гэдгийг бүжээрээ яах вэ? Тэгвэл хараа өгөхтэй энэ хэнийг зураг болоо. Ийм бол энэ үнийг зураг өшөө юу харж ирсэн үү? Амин сангийн урд тавцаа. Луг амин сангийн урд юу нэг үгтэй. Тэгэхээр энэ хамхан юм бол тэгээд цаанууд энэ амьсруугаар намтар уран бүтээсэн жогоос чи бүгдээ тийм ээ амгийн уран зохиож за намч амьсруугаар тоц намтраа усын алын уран зохиож бүрийг 3 удаагийн шагнал дэвтэн зохиож очиж Цэндийн жансын сүрэн 1908 онд Цэцэн хаан аймгийн Матад дуур төсөө одоогийн Дорнод аймгийн Матад цомын нутагт төржээ. За 1928 онд өчүүхэн дөрвөн өөр үлдээ зохиож бичиг гараараа ихэсэн ажээ зохиож буурал ээжин дугаасаар мордсон найдвараа хоёр нутаг усан дайрын зэрэг яруу найргийн бүтээл багшаа хоёр хэдэн гурав хийдэг ганц дээр өгүүлэг бичээ. Дамжин сүрэнгийн мэдсэн 90 жилийн ой зориулан өрн зохиолыг 3 бодоонд төлөвлөн гаргасан байна. За тэгвэл бид нар ямар шилэг үзэж байгаа гэдэг? За тийм ээ. Тэгвэл дамжин сүрэн аян бүтээл өгүүлэг гэж шилдэг гэж юу? За тэгвэл энэ шүлэг хаана яаж ирэх юм бэ гэхээр энэ зугаацар морцсон гэж шүлэг байгаа. Дагац бүтээл тийм ээ. Энэ зугаацар морцсон гэж бүтээл өвөл гэх мэт ахын нэг эсвэлтэй зохиосон байгаа. За тэр хэсгийг үүсгэн сэдвийг яг бид нар өнөөдөр уншиж бодох юм. Та уншиж бодохын тулд бид нар эдгээр чадваруудыг яг бид уншаарай. Бүх мөнгөний ариун хүрээний хөвөл цагаан мөнгө, мөнгөн цагаан мөнгө. Хөх орторын мандад чимэг болон хүсэж хөх тэнгэрийн дуудад цэцэр болон мандаж байна. Цав цагаан мөнгө, хаш цагаан мөнгө, цааш нас давтаж сүлжин орон тогтоод цаад хөх орторыг цасан өгөж болж цагаан мөнгөтэй хөх торгоны адилаа. Эрэгэр цагаан мөл, эргийн цагаан мөл, энэ мөлөсөн тэр үстэй давтаад эвдүү зүйл юмны юус болон сүлдийгээ эрэгцүүд цайг харуул амин арслан баг хоёр ноцогдож байгаа юм шиг ашигтай цагаан тэмээ битж байгаа юм шиг арга үүсийн нэгэд бүжигдэж байгаа юм шиг ойлгон цагаан мөл үнсний мөл Sudah sudah ya senang. Rasanya data bukti deh. Ini sudah pas akses nih itu kualitas. Nah, buat saya sedikit saja.
цаашаа давхцаж өсгөж байгаа тогтоо цаадах хөлтөд цасан уулзаж цагаан лүгтэй хөлтөд 북대를 보십시오. 다음 북대를 넘어내게. 넘어내게 높은 데로 보시죠.
전투막 나랑 나하고 우리 자성을 녹아서 잘하는 동물이 있대. 그런데 일본 사람은 일본 사람은 앵무새 외국 때다. 낙사. This pattern is legal. It should stand alone and true. 그래서 장가졌다. 아싸마 거의 뜯었다. 잠시 쨌다. 뜯었다. 잠시. 알고 있으니 이제줘야 잠시 의사잖아요. 그는 죽이잖아요. 그렇게 그렇습니다. 나 그때 주비에 원시잖아요. 다 아이고 거의 엄마의 그 미치게 모바일을 하고 이게 쉬어져. Hırkan sahan mı ne? Hırkan bitiyor bakar. Zaten bitiyor bakar. Hırkan bitiyor sonra bitiyor ne? Hırkan bitiyor. Orada bitiyor. O tam bitiyor. Daha şimdi bitiyor. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Orada bitiyor. Dur. Bir dışarı oturup Urs beste dostu. Hayır. Urs da o bueno. Şu işte. Başa kufiç. Ufsici. Ufsici diyorlar. Ya ufsici diyorlar. Habraks. Ha, tamam. Olha, acontece que estamos com uma coisa oxígeno que dá. E me dá você de ter oxígeno também. Tá, show. Isso como é, tá, não sei. Eu creio que tu viu sobre o matar. Aí me digo, eu creio que tu viu sobre o matar. Você? 왜? 지금 막상 있잖아. 저는 진짜 예쁜 느낌은 쓸 수 없다고 못해. 자, 옷 먹자. Yıkırak edin bayılsa. 예쁜 느낌 쓸 예쁜 느낌이 없어. 왜? 나 이거. 나 괜찮아. 나 이렇게 느낌은 해보러 보면은 나 이제 또 생긴 있을 야고 이거 지치고 막 해야 될 거야. 되면서 이거 보면 딱 있어. 너무 스피드 용성에 마다 내가 잠깐 이거 봐. 아, 내가 있어. 이거 봐. 아이 저거 기대래. 아이 저거 기대래. 아, 냉장 볶음에서 먹으면 맛있죠. 그다음에 무슨 거 육수 속에 이게 맛있는 사람인데 이거 이제 냉장 속에 오래 쓰는 먹자. 이게 Yeminle döndür arasında. 언니 돈도 알아서 치 있잖아. 근데 이번에 Bu geliyor. Döndür. 아, 자연이 오시라. 아, 이게 내 프로젝트 스타일. 아, 이게 내 프로젝트 스타일. 근데 완전 막상 집에 왜 여기 무슨 때문에 애들은 이거 이제 없애야 되겠네. 없애나?
아, 저기에 두고 이렇게 엎어지면 되대, 진짜. 아무튼 얘들은 아, 이거 진짜. 무슨 거지? 제일 좋은 거가 어디 계속 봤어. 진짜? 뭐라 맛있는 주시면 오래됐던 자발치만 오래 이거를 같이 보내게 했으면 좋겠다 말씀드렸습니다. 이번에 서풍침은 나인급 아이 양쪽에 모든 빨 이쪽 도시에 모든 빨 시스템에 하고 예전에는 다음에 인시덴트 진 엑스트라 워크스가 다음에 님 얘기가 야고 소디움 상황 유지는 거기야. 자, 앞에는 좀 부탁드려요. 그냥 안 나가죠. 그렇습니다. 내가 나타난다, 이미 한다, juga usna bakjawa tine sugido itu kesana karasa
자, 식사 어쩌셔? 나 봤대. 자, 지금 너랑 또 스타트네. 자, 우리가 자, 정말 해프트 제나. 자, 어떻게 감프라게 어떻게 비비니까 저게 이거 똑같은 대처가 제 집에는 이니 저게 가지 않고 해프트 좋고 이거야. 감프라게 자, 빨리 가지 쇼트게 하고 얘 죽어래. 어떤 방식이 야물 하나 이렇게 있으면 그러면 이게 많이 같이 좋게 나 그때 저가 있는 어떤 사람이 잘해 적다 나이게 제대로 게 나 하나 볼때 뭐가 있는지 뭐 됐으니까 좀 더 됐죠 야호 머리 야물 하나 이렇게 있으면 그게 전화야 다음에 예수 이제 나 생각이 되는 루스 아까 그것도 잘 아까 저기 잘 줬다.
яах вэ? Зөвхөн сайхан хэлээд бас үнэхээр өнөж ямар гоё зүйлсээ Заавал танад нэг зүйл юм байна. За суугаарай. За энэ танад шүлэгч нөө тийм ээ. Одоо дахиад өөртөө зориулаад шүлэг онцгой. Mira, usare, posso usare. Ah, c'è così. Guarda, parla con me. Guarda, parla. Guarda, questo so.
생각하고 싶다. 힘이 빨리 들어가고 싶으니까 자, 그때는 봐요. 시계면 자, 많이 볼게요. 아니, 이제 저도 좀 조심해. 자, 이 조금만. 오늘 집때 이거 받아야 제가 접수해 놔서 이제 약간 할수 있잖아. 자, 버터는 없어서 때문에 네, 주중에 20대 버터잖아요. 20대 같이 들어가지고 자, 믿어. 제가 자, 하나씩은 힘들. 자, 이틀에는 먹었다. 자, 근데 하나 이대로 뭐 없으면 막아지네. 다음은 김치에는 밑들이 자도록 돼 김치가 이렇게 말해. 이거 그냥 어떻게 없어 아이스만 저기 오른쪽 이 밑에 전시적 배트네. 나도 근데 진짜 이거가 세대 동네. 나 지금 이거 자도 센스 없어 없어. 이 주기 약간 무슨 말도 나서 없잖아. 알아라 왜 가지? 네, 좋아요. 자, 나는 두대래. 왜냐면 다 빨리 내는 거지. 다 빨리 자동차 저기 오른 상태 밑에 조이시겠지. 자, 맛있어. 안 돼. 아소 샤도 돼 있으면 되라. 자, 한번 센스 또 없어야지. 아, 조심해. 자, 한국 때, 빼님이 한국 때도 같이 갔다 래. 좋아. 자, 빨리 막걸리 하고 합니다. 아소샤. 자, 미tum제 도가리 이렇게. 자, 빼니 넣다. 미tum제 도가리 있다면 스테이크 국도기 한번 갈아줘라. 자, 하래. 또. 자, 한번 해라. 이쯤에. 자, 한국 때 있잖아.